Silav roj baş, evar baş, hêvîdarim herkes baş e îro daxuyaniya Fermandar Murat Karayılan heye muxases bu ara parve bikim. Heta niha gelek revebirên keçekî Partiya Karkerên Kurdistanê xwe îfade kirin di derbarê vê rojeva li Tirkiyeyê hevdîtinên bi îmralî re lê hemiyan fikrên Murat Karayılan merex dikir lê di dawiya dawiyê de daxuyaniya wî jî ket ajansan îro em bu ara parve dikin. Ji ber hesasiyeta mijarê ez dixwazim bê şîrove ji serî heta dawî daxuyaniya wî bixwînim. Elbet temamiya daxuyaniya wî ne ev e lê qismê ku ez texmîn dikim û eleqedar dike min ji were hilbijartiye ez ji were dixwînim bi destûra we. Fermandar Murat Karayılan dibêje derdê dewleta Tirkiyeyê gerîla ye. Ew dixwazin çek werin danên yanê gerîla veguherin jiyana sivîl. Li Kurdistanê siyaseta qetilkirin û qirkirinê heye û gerîla jî li dijî vê yekê derketiye û bi vê armancê çek rakiriye. Heta ku li Kurdistanê siyaseta qetilkirin û qirkirinê hebe wê gerîla jî hebin û çek jî hebe. Heta ku mafên nasnameyî yên gelê Kurd neyne naskirin, heta ku mafên xwezayî yên gelê Kurd neyne dayîn, ne pêkanek û gerîla bi paş ve gav bavêje. Mafê gelê Kurd divê werin teslîmkirin û bi Tirkan re wek hev bin. Li ser vê mijarê daxuyaniya wî gelekî berfireh e di nava bernamê de di dawiya bernamê de ez ê berfirehî ji were bibêjim. Niha em derbasî mijara rojhilata navîn bibin, dibêje şerê cîhanê yê siyemîn ku navenda wê rojhilata navîn e her ku diçe mezintir dibe. Şer bi taybetî jî li dijî gelên Lubnan û Filîstînê baweyekî bê merhemet bi qetilkirinan derbas dibe. Ji xwe di şerê li Herêmê de baweyekî bê navber rêbazên qirker hatin sepandin. Pêşî Hamasê serî li rêbazeke bi vî rengî da. Pişre dewleta İsraîlê ev rêbaz kûrtir kir. Ev şer ji salekî zêdetir e berdewam dike. Hêzên navnetewî yên sermayedar dixwazin bi rêya vî şerê herema rojhilata navîn ji nû ve dîzayn bikin. Her ku diçe şer belavtir dibe, kûrtir dibe, di encama vî şerê de wê li Herêmê dîzaynekê nû were rojevê. Tevgera Azadiya Kurdistanê xwedî wê hêzê ye, xwedî wê derfet û şert û mercan e ku van derfetan îmkanan bikarbîne pengavên mezin bixe meriyetê. Bi kurtasî desthilatariya AKP MHP li hember rewşeheyî gelekî ditirse û bifikare. Ya yekem ew e ku nekarî tevgerê tasfiye bike. Tevgerê jî mevziyê xwe parast. Ya duyem jî îhtimal heye ku tevger ji derfetên ku li rojhilata navîn derdikevin holê sûd werbigire û pengavên nû bavêje. Tiştekî giring e ku tevgera azadiyê tekildarê vê mijarê xwedî alternatîfên cuda û xwedî hêz û derfetan e ku bikaribe pengavên nû bavêje. Aha ev yek dibe sedem ku dewleta Tirkiye bikeve nava tirs û fikareke mezin. Ji bo vê yekê niha ji bo pêşî li van îhtimalan bigire di nava hewldanekê de ye. Erê heta niha ji xwe di nava hewldanên leşkerî de bûn. Lêbelê niha jî bi rêbazên cuda dixwazin rê li ber bigire. Bangên ku jalî dewlet Bahçeli ve tênekirin jî yek ji van rêbazan e. Piştî van bangan gelek kes derdor matmayî bûn. Ji ber ku Bahçeli heta niha bawekî tund li dijî tevgera Azadiya Kurdistanê derdiket. Di vî şerê de nûnertiya aliyê netewperestên tund dike. Ev derdor tehemûla wan ji bikaranîna peyva Kurd re jî tune ye. Lêbelê bang li rêbertiya me kir. Divê ev yek rast were fehmkirin. Dewleta Tirkiye ew qasî tengav nebiya jalî Bahçeli ve bangekî nedihate kirin. Li hemberî vê kiryara Bahçeli rêveberiya tevgera me hemû pêkhateyên tekoşîna azadiyê û saziyên tekoşeriyên cuda daxuyanî dan. û dan zanîn ku aktorê serekeyê çareseriyê rêber Apo ye. Gotin em piştgiriyê didin pêvajoya ku wê ji aliyê rêber Apo ve were pêşxistin. Tevgera me ev yek bawekê eşkere da zanîn. Lêbelê dewleta Tirkiye piştî van yekan tu pêngav navet. Bi tenê du sê caran anî ziman ku ew piştgiriyê didin van bangên Bahçelî. Tiştekî di nekirin. Hin derdorên çapemeniya nêzê desthilatariyê jî nûçeyên derewîn xistin rojevê. Gotin hevdîtin hene, gotin rêber Apo ji pekekî re peyam şandiye, lê pekekî qebûl nekiriye, bi vî we ji bo ku di nava civakê de firaseteke wiha ya şaş ava bikin, di çarçoveya şerê taybet de serî li propagandayên bi vî rengî dan. Em baweyekî zelal diyar bikin. Heta niha ji bilî peyama piştî hevdîtina li gel Ömer Öcalan tu peyamên rêbertî negihîştine tevgera me. Ji aliyê dewleta Tirkiye ve jî tu peyam nehatine şandin. Bi kurtasî tiştekî şember tune ye. Lêbelê bi nûçeyên bi vî rengî nîşan didin ku wekî pêvajoyekê bi vî rengî hebû be. Rast e me wekî tevger wateyekê li banga Bahçelî bar kir. Ji ber vê yekê jî me da zanîn em piştgiriyê didin pêvajoyek ku ji aliyê rêber Apo ve were meşandin.
لبلی پشتی بانگ و داخویانین باخچلی تو پنگاوین ارینی نه هاتن آویتن و بسرده تکیلدار به مجاری نوچین دروین هاتن آماده کرن. دا عین دمه ده چاپمنیا مخالف جی باوی که راست نزه و مجاری نبو. او جی روشا ربرتیا ما و تفگیرا ما باوی که نه راست برو واجید کن. ایدی بلا هر کس باش به بزانه به که گل کرد بنا خود ربرک درخستیه. ایدی جه سازین عسکری بگره حتی ین ولیت و دروی ولیت ربر اپو وکی نونر ایراده خود بینن. تو کس نکاره ناکوکیه که به ویرنگی در بخینه. نها همو هولین رژیمه آواکرنا ناکوکیانه دنوا تکوشین آزادیه ده. آواکرنا تردد و پیشخستنا پرچکرنیه. هولین به ویرنگی بر هوانه. تو انجام جه هولین به ویرنگی ناینستندن. دوی هر کس ویه که بزانه به. تکوشین آزادی کردستانه ده پیشنگی ربر اپو ده خواهیهاندی آسته که بلند. تو کس نکاره برای ربازین شهر تایبت و آسته کم بکه. اشکره که دولت ترک گوتن دولت باخچلی وکه تاکتیک شهر تایبت ده نرخینه. مثلا لعالیه که او بانگ دکن وسا نشان دادن که سانکی وکه که دخوازن به کردان را شهر سریه که به پیش بخن گوتن کرد و ترک خوشکو برانه ترکیه جه کردان حزنه که نه ترکیه کرده جه ترکا حزنه که نه کرده قالا خوشکو براتیا دیروکی کرن. تکیلدار ویه که گلک دشکوتن. لبله لعالیه دن تو گاوه که پراتیک ناوید. لسرویه که جی ایریش کرن. مثلا سیاست قیوم پیش خستن. تعیین کرنا قیوم یا لشارداریان ایریشه که لدیجی ایراده یا گلی کرده. دیسا ایریشه لدیجی هزین گریلا دوام دکن. هر روش طایب اردوغان گفه لروژاوی کردستان دخواه. خوشبو ایریشه که لسر روژاوا آمده دکن. گلو امی چوا باور بکن که براستی وانا چاره سریه دخوازم. اشکره کوتشتکی و حال و حاله نینه. پرسکریکا کرد پرسکریکا هری اساس جدی یا ترکیه. جالی قانونی و دستور بنگهین و بی گوهرتنین جکوکی و بی سر راستکرنان چاره سری نابه. جوی آلیه و بی گاوین جدی و پی باور کرن و لگوری و گاواویتن نپیکانه. مادم کوتشتکی و حال و حاله نینه تشتک وکه چاره سری جیننه. برواجی وی که هدف خواه برفرهتر دکن. ایرشین تونکرنه پیش دخن. فرماندار مراد کارایلان نهاجی بحثا داخویانیا دولت باخچلی یا ده درباره امرالیه داد که آزادی ربراپو کتیه روژوی جور ادی وگر نینه ده بجه مراد کارایلان. آرمان جوان چد ببلا ببه دولت باخچلی آزادی ربراپو آنی روژوی. او مجارک گرینگه. او ده عین دمیده قبول کرنه که ایرو ده چاپمنیا ترکیه ده آزادی ربراپو تی نقاش کرن. بری تنی چاپمنیا کرد او نقاش کرد. ایرو همو ترکیه همو جهان نقاشته که ایدی جور وگر تنه دوی دمیده تشتا کیف خاشی ده گلیمه و محمیان هفدیتنا بر ربراپورایه ربراپو دبن تجیده که گرانکری دایه تکیلدار تندرستیوی گوتن جور به جور هبون فکارین جدا چی بون لوما چوین عمر اوجلان آلگل ربراپو تشتکی باش بو البت پیکاتنا وی هفدیتنه نای وی واتی کو تجید بداوی بیه تجرید دوام دکه ام جاردن دبینین که ربراپو به سکنه واتدار لسر ناوی گلیمه تکوشینه که پر گرینگ دمشینه. باره که گران گرتیه سرملی خواه. او برپرسیاریه که مزنه. جبو سرکفتن دوی هر کس دست ربراپو خورد بکه. اشکره کلور هن دیالوگ و نقاش بر ربراپو را تینه کرن. لدیجی شارداریان ایریشن قیوم پیکاتن. اشکره که وانا همو با آرمانجا زخته تینه پیکانین. بوی ربازی انجام نایه ورگرتن. برای هر تشتی دوی دولت دست جوی ربازا زخت و تندیه برده. نزیکاتیه که وها نه اخلاقیه نه جی حقوقیه. به تمامی باوریه ده حجینه و تفگره که در مروویه. دوی داوی لزختا لسر ربرتیا موره آنین. بلا بی زانین که اگر داوی لینه آنین و انجامین و دجوار بن. پر اشکره که ربراپو به برپرسیریه که دیروکی دخوازه خدمت جتیر کرش گلین هرم ربکه. و درای آزادی و دموکراسی ده پیشی لپیشکتنان وکه. باره کی گران هلدگره. دوی ام ویراستی فهم بکن. و لدجی ویه که ام جی برپرسیارین خواه بجیه بینن. ام جی آنجاق به تکوشینه که هین به تسیر ترده به. انجام اکو ام جوی پیواجه فهم بکن اوه. حتی که سیاست قرکرن جهولی رانه به گریلا دفج چکو سلاح هم برناده دبیجه مراد قاره. درد دولت تر گریلایه. او دخوازن چک ورندانین یعنی گریلا و گوهرن جیانا سیویل. گریلا لدیجی سیاست قرکرن و قتل کرن بریکتیه. لکردستان سیاست قتل کرن و قرکرن هیه.
گریلا جی لدجی ویکی درکتیه او چک راکریه حتی کل کردستان سیاست قتل کرن و قرکرن هبه و گریلا جی هبن و چک جی هبه حتی که مافین ناسنامهی انگلی کردنین ناس کرن حتی که مافین خوازایی انگلی کردنین داین نه پیکانه که گریلا به پاش و گاو باویجه گریلا هزا اراده بونه گلی کرده هزا استراتژیک یا تکوشین آزادیه گریلا لدجی حمو ایریشن لسرگلیمه یل حمو پرچین کردستانه گارانتی مسوگریا تکانه بگومان ربرتیامه و ام وکت هفگر دخوازم پیواجوی پیش بخلنه بلی دوی دسپیکی اف سیاستا قرکرن جهولی رابه دوی قرکرن و قتل کرن ورن سکناندن مافین گلین کرد براستی جی وکه که او بخواجی ددن زانین گریده خوشکوبراتیا گلان ورن تسلیم کرن دوی وک هف بن اگر او سابه و دمه و پیواجوجی پیش بکبه بکورتاسی خالا گرینگ یانوان پیامان مجارا گریلا و چکانه چونکی جتبا سال 1984 حتی نها تواهی 41 سالان جبوکو گریلیان تصفیه بکن سری لهر جورا روازی دان لباله نکاری بیه که پیک بینن هیجی هبونا گریلا جبوخواه وکه تالوکیه که دبینن دبیجن و پینگاوه نوارن آویتن جبرویه که جی حمو جاران چکدانینا گریلا وکه شرطه که درد خم پیش لباله دوی مجارا اساس نه هبونا گریلا و چکگرتنا گریلا به اگر آشتیه که برومت اگر چاره سریه که عادلانه پیش بکوه چکا ده دستی گریلا ده ویجبو دوستی وان نبید تولوکیه کی tam berovajiye vêyekê ya girîng ne çekgirtine ya girîng ew e berê çekan ber bi kîjan aliyê ve ye ji ber vê yekê eger baweyekê ji dil nêzê çareseriyê bibin wê demê divê pêşiyê girîngiyê bidin wekheviyê girîngiyê bidin edalet û azadiyê Murat Karayılan dibêje gerîla ji bo hemû gelê Kurd hêza garantor e em niha lê dinêrin ku hin Kurd jî hemawekê dijminê gelê me daxivin بگومان ev yek tiştekî şaş e. Çimkî eger gerîla û tekoşîna çekdarî nebe, dewleta Tirk silavekî jî nade Kurdan. Eger gerîla nebûna dewleta Tirk tu caran pergala federe ya Başûrê Kurdistanê qebûl nedikir. Lêbelê ji ber hevsengiya di navbera artêşa Tirk û gerîla de dewleta Tirk mecbûr ma neçarma ku vê pergarê qebûl bike. Her wiha di sala 2000 dema ku tevgera me şer da rawestandin, dewleta Tirk di fikrî ku wê dawiya gerîla aniye û tekildanîna li gel Rêveberiya Başûrê Kurdistanê ji xwe re weke xeta sor îlan kir. Lêbelê piştî pêngava gerîla ya di yekê hezîrana 2004 de heman dewleta tengav bûyî piştî têkçûna xwe ya li Zapê ya di sala 2008 de dîsan neçarma wê xeta xwe ya sor ji holê rake. Bi kurtasî eger gerîla nebe, dewleta Tirk tu caran Başûrê Kurdistanê qebûl nake. Silavekî jî nade pedekê. Ji ber vê yekê divê herkes hişî xwe bide serî xwe. Gerîlayên Azadiya Kurdistanê li her çar perçeyan hêza garantor a hemû gelê Kurd e. Gerîla ne tenê hêzeke çekdarî ye. Gerîla ji bo ku li rojhata navîn zihniyeta faşîst û paşverû bi ser nekeve û li ser navê gelê Kurd, gelê Ereb û gelên din ên li herêmê tekoşîneke mezin a azadî û demokrasiyê bi rêve dibe. Gerîla xwedî misyoneke îdeolojîk, siyasî û dîrokî ye. Ji ber vê yekê heta ku ev tewlûke xeteriyê li ser gelê me berdewam bikin wê gerîla jî tim hebin. Kesên ku divê mijarê de şaş difikirin divê rastiyan bibînin. Dibêje Fermandar Murat Karayılan. Dem baş, silav.